Kanegade ka Akashvani Shillong ka khubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ka khubor mentagastep. Ka India ba ka Bangladesh kile soy yak saskular hagi benta boper. Ka dorbar benengkong jong ka Lok Sabha ka bakhat pra kan sedang lasai kesngi. Chairman ka National Commission for Protection of Child Rights Ulaong Shillong henin kesngi bagi kena badan jingduna haki dekat med kide ban yo aki hok jongki. Bat ka ambu baci mela kelas sedang henin kesngi hak jela Asam. Ka khubor ke babnia. Ka India bat ka Bangladesh henin kesngi kle soy saskular bat pentamai giwei pat kisah skular barem haki benta boper. Kini kisah skular ki kenthop ya ka koi ka kya ki kam hau ki lentirel ki kam rido kha bat kiwei. Lai soi kini kisah skular hadin ki jingekran hapdeng Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi bat ka Menteri Rang Bado ka Bangladesh ka Sheikh Hasina ha ka Hyderabad House ha New Delhi. Narendra Modi ulong ba ka Bangladesh ka dan ha ki jinget trailang bat ka India leng ba ka Act East Policy ka Vision Sagar ka Indo-Pacific Vision bat ka India's Neighborhood First Policy. Ulang ru bahaga senam balalet kini ki ari kile pendap lang ya ki projek ki bakongsan. Ka Menteri Rang Bado kari Bangladesh ka Sheikh Hasina hanin kesngi kale kendo ya ka Presiden kari India ka Draupadi Murmu bad Vice President kari India Jagdeep Dhankar ha New Delhi. Ka Draupadi Murmu kalaong ba ka jinge kendo maman la kapor ki peni ya ka jinge dai perlok ka bane bad ka jinge trailang ha padang kini ki ari. Kalau ong bakane kan pentelah kerukom ke bakhamba syuk ya ke jingidai perlok ke India bat ke Bangladesh. Ka dorbar ke benengkong jong ke Lok Sabha ke bakhat pra kan sedang lasai kesngi. Hakini ke dorbar on penlong ya ke jing pen semai ya baru ki dekat ki bidang syajit temai. MP jong ke BJP Bhartu Rahi Mahatab ubala syajit kom speaker bersyupor un penbam semai ya ki dekat bertemai jong Lok Sabha ki bidang syudep syajit dangshan. Ka jingjit ya speaker ne ka speaker bertemai jong Lok Sabha kan long ha ka arpun ru tarik menta ubnai. Kat ba ka Presiden kari ke Draupadi Murmu kan ajing keren ya ke jingi syong dor parlang ke Lok Sabha bat ka Raja Sabha ha ka arpun yo tarik menta ujilio. Ka dorbar jong ka Raja Sabha kan sedang ha ka arpunyo terik menta ujilio. Ka dorbar jong yang dorbar tauan kari kan kot ha ka lai terik u benai banuan. Chairman ka National Commission for Protection of Child Rights Priyank Kanunggo henin kesngi ulong ba ka sarkar ka deban pentikna bagi kena keberan jingduna ki dekat med bagi deban yo iki certificate bat barok ki hok jongki. Habagran ni gelat patai kubor hadin ke jingelang halor ki hok jongki kena hamin secretariat Shillong. Priyank Kanunggo uletho bagi dan lais pa andrup sangut ki kena badan yu kenyang jengpang HIV ha Meghalaya. Bat ladala makiru ki deban yo yakilat jingerap. Shosho ulong bagi runar badan keti dangshan ha ke jinglek klam akor bat ke jinglek don bor ki arngot ki kena akan thai badang red ha ke district West Garo Hills kin syapen stom. Shosho ula benrap bagi National Commission for Protection of Child Rights kabata bagi ki kena dai ban penrong bagi ni opule ha ki skol kum kiwai pat. Ula pentip baka commission kan penlong ya nyos pak lai puwe teligi workshop bat ki program pensngoto opat ba ban pelat ki kena na ki jing pentrish tom yaki kat bampat dai kerta. Kani ko kubor kawan Shapi na ka Akashvani Shillong. Ha Asam ka ambu baci mela kelas sedang henin kesngi ha ka Kamakhya Temple. Kani kan kot aka arpun riu terik mentau benai jeliu. Da kilak ngut kiriunget kilelum na kebenta ka ambu baci mela. Kani ke mela ka dai ke jing rakhe ya ke jinglong kentai baga jing seiso ka Kamakhya. Ha kani ke jing rakhe ya ki kherdap ka Kamakhya Temple an Khangshwa. Ki kherdap ka temple ken plea ka arpusan terik mentau jeliau ha kapor kendai beje menmiet. Ki bor penyat distrik ka Kamrup Metro kilakmi bakani ke jing rakhe kan long ka bayat bet. Henin kesngi lakan mau kesngi bekerpang ban kan mau ya ukpa kidak thok Khasi u Thomas Jones.
menha kesinthok diang kesinot college Shillong kala rakhe lupa ya kene kesngi ha ka bala pleru ekadur jong Thomas Jones bat kiladon ki jingkran shapang ka jingim bat ki jingno senyang u Thomas Jones ha ka jing persyang ban pensutu pat ba shapang ki jingma na ka jing di drugs bat ka jing khayi ye ki breu ka office of district social welfare officer rengkat ke jinget Trailang bat ke district sports office bat ke West Jantia Adventure and Cycling Association kala penlong ya ke jingenya cycle bat ke jingenya thok ha jowai hnen kesngi lale ekane kum shibenta jong ke jing rakhe ya ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lasdang ya kene da ke program pensngotho shapang ki jingma na drugs hadian pat la penlong ya ka jingyat ya ki cycle bat ki thok ha ki surok bat ki dong ka jowai ka Meghalaya State Legal Services Authority ringkat ke jingit Trailang bat ki tenat sarkar Meghalaya bakan thob ekatenat ka kot kakya katenat social welfare katenat puli puthi fisheries soil bat water conservation katenat karep karyang bat kiwe kala penlong hnen kesngi ya ke program pensngotho ya ki scheme ka National Legal Services Authority bat kiwe ki scheme sarkar ha ka madan jong ka rong rengre Government Higher Secondary School ha William Nagar ukong san ha kene kijingalang ulalong u Justice HS Thangkeu unong bishar kayeng shari Meghalaya High Court habakaran negane kejingalang u Justice HS Thangkeu ulong bakum kini ki program ki arab ban penduna ya kejingil jingai hapreng ki brio bat ki bor ba pentrei ya ki scheme baper u wanbok el mauplang ula job ya kejinge mare na kaliang ki shenrang bat ka Mark Winless Ramsiet kala job ya kejinge mare na kaliang ki kenthai ha ka Shillong 10k run ka basan balapen long da ka Meghalaya State Olympic Association ha Shillong henen kesngi kani kejinge mare ka dei ka baju penlong man la kesnem ban rakhe ka International Olympic Day ka badai menta kesngi ban ken mau ya ka jingseng ya ka International Olympic Committee ha ka senam syajar praspa kandai pusau ya ki jinge mare ba 10 kilometer la penlong ha ka leng ka prathai nagaliang kishenrang u Iwel John Ramsiet ulawan baar bat usan ku parjerwa ulawan balai nagaliang ki kenthai ka balasiu dor pathau kalawan baar bat ki Evangeline Khongwir kalawan balai la ai kusnam da ka pisa ya kini kinong job ha ka jingilaka UEFA Euro Cup 2000 arpusau bahnen kesni ka Georgia kalayakhat bat ke Czech Republic damar shigol baro arken hon kini orong sya ka final jong ka group F ka banlong las balang ha ka wei pat ka jingakon ka Portugal ka penlem ya ka Turkey dalai gol lanot ha ka jingakon balalong hne ka step ka Belgium ka penlem ya ka Romania da argol lanot Katenat puli puthi ke sarkar pedeng kalathau ya ke high level committee jong ki riu shampang ban penti kenai ke jing penlong ha ka rukom ka bayat bet bat bakhoj ya ki examen ba penyat da ka National Testing Agency NTA ya kani ka committee ba nyongut ki dikot an kle du chairman barim ka ISRO u Dr K Radhakrishnan barkan ai jingmut banwara jingkala ha ka rukom penlong ya ki examen kani ka komiti kan pensyongdor ya ka jinglong jingman ya ka rukom penyat eksamen bamenta kan ai jingmut bat kan batai syai ya ki kamram ka NTA la ai por arbna ya kani ka komiti ban ai ya ka kaipot syakat tenat puli puthi bat katto ka khubor ka lekut kani ka step ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabjing ine so abaga Delhi station na gabenta ka khubor ha ka tin hindi ka banbot ka khubor ha ka tin parang ha ka por prakhat san minute ngi pengen mau pikinong ngap ba ka por prashteng na ga station pinyo ya ka North East News ka por menta kala janda bartat prabjing